Dobar dan, moje ime je dr. Predrag Matein i danas ću vam pričati o operacijama na kapcima. Kada kažem kapci, podrazumevam gornje kapke, ali isto tako i donje kapke ili podočnjake. Ove operacije se mogu raditi ili odvojeno, posebno, ili se mogu raditi zajedno u istom operativnom aktu. Kada je pravo vreme za operaciju na kapcima? Pravo vreme je onda kad vi to odlučite. Nema vremenske odrednice, znači nema najranije, nema najkasnije. Onda kad oftalmolozi kažu da postoje neke indikacije u smislu spada kapka, može to biti i zbog starosti, ali može biti i zbog konstitucije mladosti ili zbog nekih problema. Operacija se najčešće izvodi, naročito na gornjim kapcima, u lokalnoj anesteziji, dok se kod donjih kapaka anestezija nekada produbljuje i lokalnoj anesteziji pridodaje analgosedacija ili u nekim slučajevima i opšta intravenska anestezija. U svakom slučaju trudimo se da operacija bude maksimalno pošteđena bolova i bilo kakvih drugih neprijatnosti. Oporavak od ove operacije je relativno brz i kratak. Nakon same operacije pacijent u najvećem broju slučajeva odmah ide kući. Možete odmah da idete kući. Savjetujemo da sa sobom ponesete sunčane naočare koje će vas zaštititi od atmosferskih prilika na ulici, ali isto tako i od znatiželjnih pogleda. I sa naočarima možete funkcionisati već drugog, trećeg dana, izaći u šetnju. Isto tako, doći ćete na kontrolu za 7 dana kada ćemo izvaditi konce i već u tim danima, možda još za dan, dva, moći ćete da se oslobodite sunčanih naočara i da potpuno bez zaklona pojavite se u javnosti i u komunikaciji sa drugim ljudima. Ožiljci od ove operacije smešteni su u prirodne nabore na koži, sakriveni su, u prvo vreme će biti možda malo primetniji, ali već za 2-3 meseca bit će potpuno stopljeni sa okolnom kožom i okolnim prirodnim naborima na očnim kapcima, tako da će biti skoro potpuno neprimetni. Operacija traje negde oko 20 minuta za gornje kapke po jednom kapku, znači ukupno 40 minuta, ili ako se radi kombinovano i gornji i donji kapci, sat i po vremena, i to mi smatramo za veoma efektne i brze operacije. Efekat kod ovih operacija se vidi u smislu podmlađivanja, u smislu brisanja tužnog pogleda, što je vrlo česta indikacija za operaciju kod samih pacijenata. Znači, vrlo često nam pacijenti dolaze i kažu ja imam tužan pogled, ja imam umoran pogled i želim da se to ispravi. Kada uradimo operaciju na kapcima, rezultati su odmah vidljivi i ispravlja se, nema više tužnog pogleda, nema više umornih kapaka, a naročito na donjim kapcima kada imaju višak masnog tkiva, prosto one vodene kesice, vrlo efektno posle operacije dobija se jedno podmlađivanje, osveženje lica i pacijenti su u velikom broju veoma zadovoljni. To bi bilo to što se tiče informacija o operaciji na kapcima za sada. Možete nas zapratiti na društvenim mrežama, možete postaviti dodatna pitanja, možete zakazati pregled kod nas, konsultacije koje su besplatne i objasnit ćemo sve što vas bude interesovalo. Naravno, pričat ćemo i dalje još o temi kapaka. Za sada toliko. Srdačan pozdrav u ime Klinike Olimp i u moje lično ime. Sve najbolje.